Ассаламу алейкум агайын. Бизге бүгүн айтылуу төкмакын агабыз Абдулла Нуралиев келип калыптыр. Куш келипсиз агай. Рахмат. Былтыр талас өрөөнүнө барып, Дүйшөмбү эке экөөбүз беш огур ушул Абдулла экенин үйүндө конок болуп, абдан сүйлөшүп отуруп, ошондогу сөздөрдү интернетке жүктөдүм эле. Мына ошондо комментарийлерде Абдулла экен сүйлөгөнүнө ашык болуп, мыкты сүйлөйт экен, мыкты төкпөстөн эле мыкты дагы сүйлөйт турбайбы эргип деп көп жакшы комментарийлер келди эле. Ошондон улам азыр дагы тартып коеюн деп атам. Абдулла эке, кандай жүрөсүз? Жакшы, Кудайга Бүгүн аталар күнү деп филармонияга чакырылыптырсыз. Ошого Кут болсун байрамыңыз. Рахмат. Кандай иштер кандай өттү? Абдан жакшы өттү. Бул мынача айтканда турмушта биринчи жолу ушул аталар күнү дегенди белгилешип, ошонун биринчи өтүшү. Мен кубандым. Чын эле айтканда эле апалардын күнү 8-март тиги бу деген майрамдар көп эле аталар күнү деген жок болчу. Анан ушул күндө абдан жакшы депутаттар баарынан да легендарын деп коем. Азыркы жогорку кеңештин депутаттары мына Элмурза Сатыбалдиев, дагы жанагы Медер Алиев деген аксылы. Анын ичинде дагы бир топтор бар, эми көбөттөрүнүн атын унутуп калдым. Эми ушу Медер Алиевке мен абдан Элмурза Сатыбалдиевчилер абдан ыраазы болдум. Бүгүн калың элдин астында аларды чыгарып, өздөрүнө да сөз сүйлөттү. Анан биздин атактуу гос секретарыбыз Сүйүнбек Касымбетов чыгып, аталардын майрамын куттуктап, өкмөттүн атынан абдан көп жакшы сөздөр болду. Анын артынан концерт болду. Концерттен кийин анан чыгып алып келатып, ушу Кожокемдин музейин көрүп кетейик деп ушул жака кайрылып калдык. Болсун. Бүгүнкү күн мен түшүнүгүмдө бүгүн абдан сонун күн болду. Аталардын деле майрамын белгилеп койгон жакшы экен атадан көрө. Аталардын деле эмгеги бар да. Ар бир атада ушу бала чакам, эл журтум аман болсун деген тилеген тилектер эмне деген тилектер. Атасы бардын ырызы бар. Атасы бардын мындайча айтканда жан дүйнөсү баары жайында. Мына бизди айтсаң чатаң көрө, ата энебизден айрылып, мына эми анык жетим биз калдык. Мына эми биз өзүбүздүн балдарга, неберелерге муну ата болуп, аны ойлоп алып, кайра бекем деп белибизди бууп, ушуларга ата болоюк деп бүгүн аталар майрамдап келаткан үчүн. Болсун. Эми Абдулла эке, сиз Кожомко атабызды мен мыкты билем деп турсам, менден кыйын билет экенсиз да. Анан айта да билет экенсиз да. Ошол Кожомко атабыз жөнүндө дагы жаңы эле кадр сыртында да сүйлөшүп турдук. Ошодон айтып берсеңиз, жанагы төөнү тартканы боюнча, сууруп чыкканы боюнча. Мен да өзүм бактылуу киши экем. Ошол Кыргызга залкар, төбөсү көрүнгөн мыкты акындар менен, таланттуулар менен биригиштешип калдым. Муну көп айткан бул ашырады, ашкем, эстекем, Кожокем жөнүндө көп сөздөрдү айтчу. Анан ушу бир жерден ашкем айтып атпайбы? Ой, кээ бирөөлөрү Кожокемди 18 экен, анан ошондо төбө сүрүп алганда 19 экен да. Ой, 16 деле экен. Бараккан деген байдын койчуман экен. Жастын күн суузам речокто бургу айт эмеспиз, Саспы көлкүлдө турган учур. Баягы кыш тоодон жаз тоого көчөгө кичине күн жылып кал деп көчүп баратканда, бараккандын бир келишкен төбөсү бар экен, ошону бир кыска жетелетип койгон экен. Төбө бакышпай суусаңырга жаз кеч келет, чөбөз элек. Жолдун биякты четиндеги чийди бир бурдап, биякта четин чийди бир бурдап жетелеп баратып саска түшүп кетет экен. Бараккан чыңыры ыйлап, атаң көрө, ай кайран төө кунунда озочу. Биялы бийдин Саратанын баласы эле. Ошол атанын төөнүн баласы чөгүп кетет деген ушундук. Чогулгула эле чогулгула көчүп бараткан элден 15-20 ана кайрып келет экен. Бардыгы оппол тартып төөнүн ордунан кыймалата албайт. Ай деп төө булкунган сайын саска чөгүп баратат. Эми эмне болду? Кудай ыр кеч кирип кете турган болду. Төөгө суук тийип өлөт экен, өпкөсүнө суук тиет экен. Ошол жерден бирөө эстей калды дейт. Тиги калдаган неме бар эмеспи? Ошо Кожомкулду чакырып көрбөйсүзбү? Мүмкүн ошонун колунан келер.
Kayakta al koydu. O koku çavela çap. Al böyle şunu. Aytkandaga kaldagan neme bir nezege alı jeter. Çakırçı dep bir jigiti çaptırады eкен. Жетip barıp kojakem koyda aydap korodu göste kelatkan 2-3 koy tuğup koyuptur. Kozulарды burcunda deydi. Çuğuldatıp kelatkan kojakeme barıp jetip siz düşünüp çakırıp atır degende munda. Anam kozular denesine koy verip kurcunun salıp alıp öküs menen ökürömde tartından jönetti gil atçan eme çaapma. Oy, birinci sen emine geldin. Oy kocam kuldap kelbeyt bilen, at toşoğa veribeyt bilen. Oy bereyin desem kocakem at meni götür albayt da bolbo koydu dedi. Anda var öküzün ayda aldığa salıp ettirek gel. Öküzün aldığa salıp aydaşıp. Kayra kayraş kamçı şoğa alıp durup ap geldi öküz deydi. Kocakem öküzden düşüp geldi. Köp süylögen kişi emes mi kayran kişi. Kocam kul gördün mü dedi. Gördüm oğonday batıp dur sosqa dedi. Uşunu çıkar kagılayın hem uşul ölüp kalbasın tüyünde kalıp ketmesin sasta dep barıca. Kocakem aytты menem barıp arkan sal boynun emen sal beri süylögöce özüm sasqa çöp ketem. Bir jеңилирээк bürö bozup arkasından ilip emesinden omuruğundan alıp bersene men tartayım. Bir yaş balan arkasını ildirtip moyundan arkandı gürmötüp dalbasta şoap gelip kocakemin koluna karmattı. Kocakem bir karmattır hoppa dep tartkanda tüy bir yıla düştü. Kötü gel çuğuldap kaldı. Ekinci yol hoppa degende tüyünün göğüdünü kurgap gelip köçügü sasta kaldı. Oşonda janagı uğragan tuğgandır. Emi karmaşayak degende bolbo koy dedi barakan emi aram koluna tiybesin. Koy ver kocakemin özüne. Özü tartıp çıkarat dedi. Kocakem üçüncü yol hoppa degende Putunda götüge ayrılıp etti. Dalbadır bol. Taman ajırap aldı. Kocakem suur tegiske kurgak jerge alып kelip çıtadı. Uşunçu oldu aylanayım kocam kul başkanın kolu tiybesin. Tüyün örköçünden karma öyde götürüp dik turguzup koy dedi. Kocakem örköçünden karma dik götürüp turguzdu. El oşonda çuğuldadı. Janında turganlar ayt. Ey kagılayım çıkkan eken dağı biri. Çıkkan eken de bakırışıp attı Suzamır çuğulda. Keçin düğünü varıştık. Kocakem koyda aydap geldi. Oşonda bir ustaны çakırgan eki үйüne barakkan. Kızın güye görmek oşoga eri tokum at jabdıklarını jazatmak eken. Bir bıştı verdi. Uşunu bütürüp beriңiz jayında jönötöm. Kempiri tiyaktan bakırdı. Oy hanım var nemeti. Söyközün koş ayt, söyközün ayt dedi. Söyközün koşup ayttı. Kocakem oşonun tabağına oturdu. Antkeni usta Kojakemdi çakırdı. Gel kocam kul, mağa et tuğrap ver dedi. Kojakem yanına oturdu. Özü kiçineke gana omurtkal. Oşonu bir kere müljüp oturdu. Tige kırağıdıp tuğrap. Abdan kuş dili kılıp tiştap attı. Usta katı razı oldu. Etten alıp özünün kolunda ustakanın bir iki kesip jep kalganın kocam kuluga kırmattı. Karma kagılayın. Oy kagılayın. Atan kavanı görüp kalmadım bile. Oşonun balası turbaysın. Kuday bergen eken. Bugün töönüşün çıkarıpsın. Büt Suzamır duğuldap atat. Aڭı çabay. Ettin çarmırak jerinden aşap kalgan eken sugunup deyt. Bağır zaktaysek her жерде birden tişi var bay. Çaynagan al kebe jutu yürgende. Çarım azunun büröğün ilinip kaltırın. Jen arı ketpeyt, jeri ketpeyt. Bay ek gözü jaldırır ulan kıykılda ölüp baratat. Oşonda usta aytты deyt. Kavanın balası. Tokup koy artına dedi. Kocaken arkasına ahine muş menen bölüp muşta dene. Kudayır bödenen netinde et tamağına ırık beti tiyaka. Külböğün iş yok bari kalgan sır berbet. Bay jezde mıkteken şorburtay koy da koluna bir çini şorb verip bay şorbunu urtu oturup canı kaldı. Onu şunday bolçu Kocaken. Kocaken tamakada sıpa. Eş nerzeni üzülüp düzüp jep anday tazalemet yürgen balman emes. Kocakem özüne gana jeterlik bitke jep arkasından gana bir piyala şorba oşonu urttap koyçu. Kocakem uşunday adam ele. Kayran adam. Mına ağlamga ketken atağı. Bunu üstünde oturgan bu Kocaken'in çapanı. Çövrezeken bu yerden üstünde tükenbey bugün makalı. Kayran gana Kocakem'in ağlamga çıkan atağı. Müzeyinde oturuyoruz birinin tolkumda.
Kojekemden ardayım bugün razı olsun arbağın. Rahmat Mege, rahmat, çoğun rahmat.